Khasi Hills Autonomous District Council hakasingi thoding kala plot pajba ya ka theme song jong ka Monolith Festival but ya ka media campaign vehicle ni ka kali ka banlet pin bana keleng ki chaka ya ka jingdon ka ni ka tamasa ka ban long menta ubnai ya ka ni ka jingruai bat ka kali la plot pajba ada deputy CEM ka council ba PNCM ha ka jingalang ka long ha district council ka lai shimentaru da ki executive member ki MDC ki officer bat ki nang trai ka council Laban kedua hangni baka KHADC kalabu pan penlong yang ni kata masa haka R4R R4Lai bat R4 South tarik urimpang haringkat kajing trailang bat katana tourism kajela. Yang ni kata masa on penlong Khasi Heritage Village kapadan hamau plang. Yang ni kata masa la sedang penlong ningkong house nem ahjar khatlai. Bat kasin ka baar la penlong hadin lais nem kata house nem ahjar khatnriu. Bat kani ka baminta kani kasin ka balai. Ke executive committee baminta jong ka council kalau pentip bakan sawan rakno ada kebil hapok kayung norbar penting kena bakan ni kata masa kadi banlong no man laus nem dapat do ba pintem ni kajingtam ka bangin saperta aman lagi sinong ya ka manifest ba ajar pesau polisi bol